Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubongere tubasuhuze twizere ko muri amahoro ndetse mwaramutse neza. Nyine twa Ruben Masengesho nje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Turaza kuyatangirira mu karere ka Kamonyi, tubabwire ko umurambo w'umwana wabanaga na sekuru wasanzwe ku mucanga. Tukimikano karere kandi twabwira ko abantu 9 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka. Turaza kwerekeza hanze tubabwire yuko Boko Haram yongeye gushimuta abanyeshuri n'abarimu muri leta ya Oyo aho ni muri Nigeria. Turaza kubabwira ko kandi Trump yivumbuye ava mu kiganiro agiranaga n'umunyamakuru kitarangiye. Turagaruka gato muri Uganda tubabwire ko Museveni ashobora kutarahiza Dr Muganga ndetse na Ayebare kubera ibibazo by'ubwene gihugu bafite. Izo nizo ngingo tugiye kwibandaho, reka tuze tuyarambura. Mu karere ka Kamonyi, ubuyobozi bw'umurenge wa Mugina buvuga yuko bwakira amakuru avuga ko hari umurambo w'umwana wasanzwe ku birundo by'umucanga. Inkuru y'urupfu rwa niyo byose Elia w'umwaka umwe n'amezi 6 rwabaye mu mudugudu wa Gashari, kagari ka Nteko, umurenge wa Mugina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugina Munyakazi Epimake yabwiye Umuseke ko inkuru y'urupfu rw'uyu mwana bayibwiwe n'ubuyobozi bw'umudugudu, akavuga ko uyu mwana yabanaga na sekuru ubyara nyina kuko yamumusigiye agiye gushaka undi mugabo. Gitifu Munyakazi yavuga ko sekuru yasize uyu mwuzukuru we mu nzu agiye gusoroma imboga hirya y'urugo, avuyeyo abura uwo mwana. Yagize ati uyu musaza sekuru w'uyu mwana yakomeje gushakisha aho umwana yaba ari, nyuma nibwo undi mwana wari uragiye ihene yabonye umurambo uryamye ku mucanga uri hafi aho aratabaza. Munyakazi avuga ko yabwiye umudugudu nawe atabaza inzego zitandukanye harimo ingabo, RIB, polisi ndetse na daso barahagera. Gitifu avuga ko babajije sekuru abwira inzego ko atamenye intandaro y'urupfu rw'umwuzukuru we. Gusa uyu musaza avuga ko hari undi mwana bongeye kubaza, avuga ko bakinanaga na nyakwigendera ariko aza kumusiga ajya mu rugo kuko ababyeyi be bari bamuhamagaye. Gitifu w'umurenge avuga ko hafashwe umwanzuro ko umurambo w'uyu mwana ugomba gukorerwa isuzuma ku bitaro bya Kinazi kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Tukimikano kare kandi reka tubabwire ko abantu 9 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka. Mu karere ka Kamonyi, impanuka yo mu bwoko bwa minibus yakomerekeyemo abantu 9 bavaga i Kigali n'abavaga i Muhanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Ndayisaba Jean Pierre Egide yabwiye Umuseke ko iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu 9 yabereye mu mudugudu wa Nyagacaca, kagari ka Ruyenzi, umurenge wa Runda, saa 4:00 za mu gitondo cyo kuwa 7 z'ukwa gatandatu 2026. Gitifu Ndayisaba avuga ko abagenzi bari muri izo modoka bamwe bavaga mu mujyi wa Kigali, abandi bavuye mu cyerekezo cy'Imuhanga. Ndayisaba avuga ko usibye uwo mubare w'abakomeretse bajyanwe ku bitaro nta yandi makuru baramenya y'abashobora kuba bahasize ubuzima. Yakomeje agira ati andi makuru arenze kuri ayo mwayabaza abashinzwe umutekano wo mu muhanda. Gitifu Ndayisaba yavuze ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Remera, Rukoma, iby'Ikabgayi ndetse n'ibitaro bya Nyarugenge. Dukomereza hanze y'u tubabwire ko Boko Haram yongeye gushimuta abanyeshuri n'abarimu muri leta ya Oyo aho ni muri Nigeria. Ibibazo by'umutekano muke bikomeje kwiyongera mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Nigeria nyuma y'uko igisirikare cy'iki gihugu gitangaje ku mugaragaro ko umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram wongeye gushimuta abandi banyeshuri n'abarimu muri leta ya Oyo. Ibi byatangajwe n'inzego z'umutekano za Nigeria kuri uyu wa gatandatu tariki ya 6 Kamena 2026. Inzego z'umutekano zavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'imitwe yitwaje intwaro ku bufatanye n'uwa Boko Haram wazengereje icyo gihugu bukomeje gufata indi ntera aho gucika burundu. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare muri Nigeria Marcus Kagaye yavuze ko abarwanyi b'umutwe wa Boko Haram bateye amashuri yo mu karere ka Orire muri leta ya Oyo bagashimuta abanyeshuri n'abarimu bari muri ibyo bigo by'amashuri. Yasobanuye ko nubwo abo barwanyi bakomeje
yasobanuye ko nubwo abo barwanyi bakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gushimuta, kwambura no kwica abaturage bazira ubusa, inzego z'umutekano zabahagurukiye kubera ko ngo baje muri iyo leta ya Oyo nyuma yo kugabwaho ibitero n'ingabo za leta ku birindiro byabo biherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Igisirikare cya Nigeria kivuga ko gikomeje kugaba ibitero bikomeye ku mutwe wa Boko Haram n'indi mitwe yajujubije umutekano w'icyo gihugu, nubwo abagituye bakomeje guhunga bajya gushakira umutekano mu bindi bihugu bashinja leta ya Perezida Bola Tinubu kudaha agaciro abaturage. Dukomereze kuri ivuga yuko Trump yivumbuye ava mu kiganiro yagiranaga n'umunyamakuru kitarangiye. Donald Trump yikuye mu kiganiro yagiranaga n'umunyamakuru wa NBC Kristen Welker kitarangiye kubera ibibazo uyu mugore yamuhataga, undi akananirwa kubisubiza. Muri iki kiganiro kizwi nka Meet the Press cya NBC cyashyizwe hanze tariki ya 7 Kamena 2026, Trump yavugaga ko amatora ari kuba muri leta ya California n'ayabaye mu 2020 yabayemo uburiganya. Umunyamakuru asaba ibimenyetso. Muri iki kiganiro kizwi nka Meet the Press cya NBC cyashyizwe hanze ku wa 7 Kamena 2026, Trump yavugaga ko amatora ari kuba muri leta ya California n'ayabaye mu 2020 habayemo uburiganya. Umunyamakuru asaba ibimenyetso, undi aho kubitanga ahita yivumbura. Inshuro nyinshi Trump yakunze kutavuga rumwe n'ibinyamakuru bitandukanye, kenshi akabishinja kukubogama ndetse no kumwibasira. Muri iki kiganiro cya Trump na Welker cyabereye ahantu hakorerwa ubuhinzi, Trump yari yitabiriye inama yiga ku buhinzi yaberaga muri leta ya Wisconsin. NBC yavuze ko Trump yikuye muri icyo kiganiro cyari kigeze ku minota 50 hari ku wa 5 Kamena 2026. Muri iki kiganiro kibanze cyane ku ntambara ya Iran, Trump yahatwaga ibibazo na Welker akagaragaza ko Amerika yagombaga guhagarika Iran ntibe yagira intwaro za kirimbuzi. Mbere y'iminota 6 ngo Trump yivumburewe n'uyu munyamakuru bateranye amagambo ku mushinga wa Minisiteri y'Ubutabera wa miliyari hafi 1.8 z'amadolari wo guha indishyi abantu bavuze ko guverinoma ya Amerika yabakozeho iperereza ku mpamvu za politike. N'umushinga wanenzwe cyane n'abagize inteko ishinga amategeko kuko bavugaga ko bishobora kuzatuma abakurikiranyweho kugira uruhare mu myigaragambyo y'abatarishimiye gutsindwa amatora kwa Trump mu 2021 yabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika bahabwa indishyi. Havuzwe kuri iyo myigaragambyo, Trump nyuma yongera kwibutsa ko amatora yo mu 2020 yatsinzwemo na Joe Biden ko habayemo uburiganya. Trump yanagarutse ku matora y'ibanze yabaye muri leta ya California ku wa 2 Kamena 2026, aho kuri ubu hari kubarwa amajwi. Ni amatora agena abazitabira amatora rusange azaba mu 2026 mu Gushyingo, hatorwa abagize inteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi. Welker yashatse ko ikiganiro na Trump gikomeza, ariko perezida wa Amerika amuca mu ijambo. Trump aramusubiza ati nicanye mu mvura nawe isaha yose, naguhaye umwanya uhagije, mugomba kugorora amakuru mutanga. Murabizi ntabwo igihugu cyaba igihangange gifite itangazamakuru riyobya abantu. Mu buryo bw'amarenga, Trump yahise asaba abari inyuma ya kamera ko bagenda, ati twagenda, ahita ava aho ikiganiro cyaberaga. Dusoreze kuri bivuga yuko Museveni ashobora kutarahiza Dr. Muganga na Ayebare kubera ibibazo by'ubwenegihugu. Abanyamategeko ba leta ya Uganda bari gusuzuma niba kuba umuntu yaratangira inzira zo kwanga ubwenegihugu bw'amahanga bihagije kugira ngo yuzuze ibisabwa n'itegeko nshinga rya Uganda rigena ubwenegihugu n'igenzura ry'abinjira n'abasohoka, cyangwa niba abakandida bagomba kubanza kubona icyemezo cya nyuma gitangwa n'ibihugu by'amahanga bireba mbere yo gutangira inshingano za minisitiri. Amakuru yatanzwe n'abantu bazi neza iki kibazo babwiye Chimp Reports ko muri Uganda ko umunyamabanga wa leta ushinzwe imari iciriritse yagenwe Charles Katesa Masherule, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Kelvin Trudeau ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga
Edonia Ayebare n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu gihugu Dr Lawrence Muganga kugeza ku cyumweru nyuma ya saa sita bari batarahabwa ubutumire bwo kwitabira umuhango wo kurahiza abagize guverinoma uteganyijwe kuwa mbere tariki ya 8 Kamena 2026 mu birori by'umukuru w'igihugu. Charles Katesa Musherure, Calvin Enchudi ndetse na Adonia Ayebare bivugwa ko bari bafite ubwenegihugu bwa Uganda n'ubwa Amerika, naho Muganga akagira ubwa Uganda, ubw'u Rwanda ndetse na Canada. Perezida Yoweri Museveni niwe uzayobora uwo muhango wo kurahiza cyangwa se kurahira kw'abo bayobozi. Uzanitabirwa n'abayobozi bakuru ba leta barimo perezida w'inteko ishinga amategeko, perezida w'urukiko rw'ikirenga n'abandi bayobozi bakuru mu nzego za leta. Amakuru aturuka mu bantu batandukanye avuga ko uku gutinda kwatewe n'impungenge zagaragajwe n'abayobozi bo muri minisiteri y'abakozi ba leta ku bijyanye n'imiterere y'amategeko agenga abakandida bari bafite ubwenegihugu bubiri cyangwa burenze. Nk'uko byatangajwe n'abayobozi bamenyeshejwe iby'iki kibazo, minisiteri yagiriye inama urwego rwashyizweho ko kurahiza abantu batararangiza gahunda yo kwanga ubwenegihugu bw'amahanga bishobora gutuma leta ihura n'ibibazo by'amategeko. Iki kibazo cyakuruye impaka zikomeye nyuma y'igikorwa cyo gusuzuma abakandida cyakozwe n'inteko ishinga amategeko, na aho perezida wungirije wayo Thomas Tayebwa yatangaje ko abakandida 4 bagaragayeho ikibazo kijyanye n'ubwenegihugu bubiri cyangwa bwinshi. Tayebwa yavuze ko inteko ishinga amategeko yakoranye igenzura na minisitiri w'umutekano mu gihugu maze igasanga abakandida 3 bafite ubwenegihugu bubiri mu gihe undi yari afite ubwenegihugu burenze bubiri. Yavuze ko komisiyo yashingiye ku nyandiko zigaragaza ko hari ibikorwa byo kwanga ubwenegihugu bw'amahanga byari byaratangiye mbere yo kwemeza bamwe mu bakandida. Cyakora haracyari ibibazo bijyanye n'igihe kwanga ubwenegihugu bw'amahanga bitangirira kugira agaciro mu mategeko. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, naha dusoje amakuru yaragezweho. Tubashimira kuba mukomeza kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.